Kardom adaba birta long pen niliklar EDBP non birtang ton pen arjuitha. Diring havaralong aronri arlong long leki pur atihur nut laki non het la pen lam kimi kali bangso havaralong pen abangi thang nat arona lo abi pin sitami aningkan talapuson si atrak dambom lo langdam pulote diring havaralong sitami forest bit sai hemdo bonta forest sai khiatum ajwa dap mekijang angnar ki thimuna ka jok lapu an harlong ki pur la pen long leki pur ajesibi flockland arki hangjo phi anta thang nat kaljudun lo avidetlo la sojok arniwa amatsi aron dodo avivi sitami kiponma kipondo ahok lakhain koi ratrok dwarbagori MEC constituency ke parlo dolamara northern forest range ke parlo diring forest sub pitangkang arniwang aron repen arlong pen longle kipapur pen arniwang amat honganat ke pon pachimit me pinta forest sai khiatum ke thek thang nat ke thek dun longavi langdam pulote forest sai khiatum bangso puthak pachini ne ke thek dun long leke kalidetta hai bonta ame ke jang kachikrong choraphan ke kang thurbor ijita kapherepu sartherong pi andona sonsi raratum sitami bangso puthak forest tumaphan chothan dam sitami arjujesi papon longarekle yang kan monte diring polling station kan awang sitolo dak juinong giliki monte la Gulaka district la ben Kajirunga akhoi lang sinon nili arja biglo pipot ma polo nili na arja bangkok alam thilap helo je badak longleki pur agari ani bang longleki pur labang so longleki pur lake elitum kar bing long le labang so longleki pur nami tum thelong la so long le kuna sipon ik erlo labang la so alam sin nilinon kar dak pengi pola dak dolamara northern range ki parlo during submit tado lapen dolamara range atum tado labang so longleki pur alam tum thigulong la deloma mante alang tum thigulong lota thigulong le sam chikrong delo bang so puthak nang tum an ahok hima pusin ni tum pini nang komri mante nang visit iko nang tum lai khala bang so along le kuma pu hima ke pini ni tum bang hodang ke agari bang avek lablo pulpedet lo pini bang ke sita nang tum thigulong lo an pulma pu hima ke Lasi Prabjin pen forest in charge anparta KACCM Dr. Tuliram Rong hang ahin pen langchari dunra arona teng pen ki paklem pona bangki kinang sotlo kali pulote KAC long thang nat a revenue long pon pesi bang so long kachirab dun inut bahini atumsi alecho en pon bom pupusi cherok tok arada tum pen ningje pon rinti Dwarbagori pen Thomson Terang report KATV news
Karbi tangte karbi thoi inglong le dosita isivet karbi walam the jumisen sita karbia anglong lapen di mahasau pen angtan ke do karbia tum ta okfi isivet karbi lo ponta pinyar ni anta ST long thip kalilang lason si central level job education hei hui sita ST reservation pen long dundi assam arlo mata ST reservation pen kilik mate election ki thurdunjia right away Kaching thur oversize Sorkar pen ketangri anparta Kamrup Morigao along ri hei hui along ki ong dung atum karbia jutang virang rang asong sido lanchot kalilang banga khai anglum dodun ko ajok ahut pen ahut kapre ka kisung dopik laki lam kimi kalido lasi karbiang long la pen di mahasau pen angtan ke do karbia tum akisung ke boy ke Charlie jutang lamet hei hui an parta arni ding lui pen akimang ST Sorkar pen kachi palong ji aphan ing tang kring pen kachi song ji aphan pura patumi thang ni phain koi rap forni nagaung along ri Sugandhi conference hall along Golaghat Biswanath Morigao Hojia Lakhimpur Kamrup Nagaung lapen kacharli along ri mate district ner kep along ri along ke do thekser risoi jatum chingrum si all Assam Karbi Youth and Students Union pu hamphang asong mahang pathek pondo Bang so Parman district ner kepen chedon sarsi Chandra Singh Rongpi Biswanath aphan Maipu arpu lapen an parta anan milik nagaung aphan arpu pek pondo Lason si Chief Advisor arpu Dr. Sar Singh Ingti BD Sar arpu Dipen Ronghang Ram Singh Ingti Bali Ronghar Bonot Terang atum aphan si arpu pek pondo Bang solong bang hoke braise pan arpu pekpon si ing tangpring pen all Assam Karbi Youth and Students Union mahang pathek pondo arpu ke deng atum amen na kipuhen lom maipu aphan Chandra Singh Rongpi dun maipu aphan Serbin Bepi Dharmeswar Teron Kongchun Bang Anparta Ananta Milik Rapchun Bang Sarsing Terang Biren Singh Ingti Sai Hem Chun Bang Romalin Rongharpi Rap Sai Hem Chun Bang Bida Teron Pendang Lok Kiong Dung Atum Aphan Kaprek Arpu Pekpon Prek kisung topik lang. Ilitung karbi tangte karbi. Thoi indong na do sitai sibera karbi pukai kita ilitum engwang chuna long sido mate gedian chuna sido. Tebon sitami pini ani anta karbi ang long apen di mahaso ang tam tido karbi atum lahai hui akisung along pen chok. Jeba. Kasi pinpor me ningkam turi hini na engko rai sia ningkam karbi monsam lam tom ta chitok along close number 3.5 lapen 3.6 along. Ketok pondek lo. Ada ketok pon lake SC status tipi ponji lapen close number 3.6 along di pinpor pon lake. Karbi Welfare Autonomous Council kesen ponji po. Asi pini ani ningkan pho pleng etlo te bon sita me pini ani anta government atung mate sarkar atung nang pipo po nang kecha ka patai mate ningkan pho pleng etlo ta pini ani anta pleng telan. Asi asan government han katun ningkan ka pen ka pachini kan tu ngalam tela pe keno kedam tang pai election hot MLA pai election hot MP election apen gaw panchayat election hot pusita me la nilitung thoilong ki dokar bia tuma phan Karbi Welfare Autonomous Council nang pipo pura nilitung non kasari pamba sarkar phamsi vote chok et penalang nitum aphan nilitung pahai pondo kasi non adiwa bangke jongsi election aphan Lason si all Assam Karbi Youth and Students Union Atum Prabjin Karbi Peace Accord 2021 along clause number 3.5 lapen 3.6 MLA ki likaprang ke pachun ji aphan Sorkar aphan ke hang pedopon Jong si MLA ki likaprang pachun che pulute sot dapen kachisong padoji lapen vote boycott ji puta pherang ki atheng no lam thi chipaklang pon Biyote আজি এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছো অসমৰ ৮টাকৈ জিলা কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাছাৰ বাহিৰত যি বসবাস কৰা আমাৰ যি ৮টাকৈ জিলা আছে সেই সকল প্ৰতিনিধি আজি আমি একত্ৰিতভাৱে আজি নতুন সংগঠন আজি আমি অল আছাম কাৰ্বি ইউথ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন নামেৰে নামাকৰণ কৰি জন্ম দিছোঁ আৰু এই নৱগঠিত যি সংগঠন সেই সংগঠনৰ জৰিয়তে কাৰ্বিসকলৰ ৮টাকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা কাৰ্বিসকলৰ বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক সামাজিক যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ বিষয়ে মান ৰাখিবলৈ সেই বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিবলৈ চৰকাৰৰ আগত আমি বিষয়সমূহ নিবলৈ আমি সংগঠনটো আচলতে জন্ম দিছোঁ আৰু News report KATV News
West Karbi Anglong Rongkhang constituency ke parlo langhan kangbura teranga rong amikar asok teranga hem thang ni phaing koi da phor ni kalitang ni hang teranga wo phong ke chengsia pharman sining richo parithiar nam mesen me et pen chethok chijir pon Karbi aron bari matum hako pir thilong le kang duga hut pen tami than thili mati arnam ki do ana phan chethok chijir bomsi wang bom do labang suang bong pen ki thiar nam da ki sining bari thiar nam hinlo bangswar na maphan hakko pen tami karbi karbag sotum ke thekiding ke manji la pen ke so kiun ejia phan pura chethok chijir bom bang bom si non tami klem bom do lason thak thak si asok tirang a hemalong tami kalitang ni hang tirang abo phong kidam tang tami phong thoma pharman chethok chijir pon edlo sita asok tirang a hemalong sining richo phan chethok pon thunang ji puajok asar pi pasa pi kram sa pi do koklang ajok si puthot kalitang ni hang tirang abo phong sining richo bari thiar na phan chethok chijir pon do men bangke asok tirang nadak bangke pinik nirtom sining berthei kai thok kachijera ni lo nili sar nili po phong lo lap nil po men bangke ni hang tirang lap nil pai men bangke pasa pi kram sapi abu phong pachok li pinisi kecheng la kecheng tu lo nilipo phong phong ke thom chok et pen pinia ko kecheng tu lo ho hak bang injir la pen arloso phili injir la pen phili ho hak bang ke nokterang pen si pawan no la pen arloso ni hu la pen pinso ni hu ong ni hu bang ke sadgang pen si kewan lo Pangso sining bari thiar nam chethok chijir ponalong vomut vokan phagang thin tami mesen me et lapen none prang ke wang jiarni an tami mesen me et jipusit nang than pachini dun sining richo bari thiar nam chethok chijir ponalong ronga sar kangbura terang habe sanjay kramsa lapen don rap ke do ana tum chitong dun lapen hakko arona tang teng pen ko son si ke klem ke dama la swat teng klem pon pensi mesen pen chethok chijir ponlo Serawan kan yutum, Serawan kep ceron ponpo, longri longpat, pan rot ponpo ke bak ponpo, lapan ke ser kote ang yutum ceron ponpo coba ponpo, lapan ke kurusa, lapan ke kanihu, panah. Ke nona teng ke kalongri isi wala umha, kalongri pancola. Kan long terang. Pini mana ingdeng thom kele lo pini phong ke thulu neli pini abu phong thanu ko men nasi nyang terang abu phong lo Borthol Pen Priyanka Balmiki KATV News Pinya Birta ke lan sikang ton lo dumi thak mi kardom